Indeks ekonomskih sloboda 2014. godine istraživanje koji su obavili zajedno dnevnik The Wall Street Journal i konzervativna Vašingtonska fondacija The Heritage, a u partnerstvu sa Institutom Adriatic i Samitom međunarodnih lidera za evropsku regiju. Ocjena ekonomske slobode u Bosni i Hercegovini je 58,4, što je čini 101. slobodnom ekonomijom svijeta u indeksu. Njena ukupna ocjena je porasla za 1,1 bod, odražavajući poboljšanja u slobodi ulaganja, poslovnoj slobodi i slobodi od korupcije. Bosna i Hercegovina je rangirana na 38. mjestu od 43 zemlje u evropskoj regiji, a njezina ukupna ocjena je ispod svjetskog i regionalnog prosjeka. O tome je za Glas Amerike govorila predstavnica Instituta Adriatic Nataša Srdoč, koju smo prvo upitali što to najviše sprečava Bosnu i Hercegovinu da postane bolje rangirana u ovakvim istraživanjima, umjesto da se vodi kao uglavnom neslobodna zemlja kada je ekonomija u pitanju. Ovaj razgovor je vodila koleginica Helena Đorđević. Da, problem Bosne kao i problem Hrvatske i Srbije je znači nepostojanje vladavine prava. Znači nema zaštite vlasničkih prava i postoji vrlo rasprostranjena korupcija. Bosna i Hercegovina odudara od drugih zemalja regije po tome isto što ima relativno nižu poslovnu slobodu, što znači da nije primijenila one reforme koje se odnose na osnivanje, znači smanjenje troška osnivanja poduzeća, zatvaranja poduzeća, odnosno smanjenje broja dana u dobivanju raznih odobrenja za djelovanje poduzeća. Isto tako za sve druge zemlje, kao i sve druge zemlje u regiji, Bosna je vrlo visoko ocijenjena u području fiskalne slobode, što znači da je provela porezne reforme na način da je smanjila porezno opterećenje, smanjila je porez na dobit, na dohodak i porez na dodatnu vrijednost i kao i druge zemlje u regiji ima zapravo niske ocjene državne potrošnje. To znači da država troši znači veliki dio bruto društvenog proizvoda, a to je vrlo usko puno puta povezano sa korupcijom, jer te posebne subvencije idu na način da se to netransparentno i postoji znači velika mogućnost korupcije. Kako eliminisati tako rasprostranjenu korupciju i da li postoji pouka kod nekih drugih društava koju Bosna i Hercegovina može da izvuče? Da. Bitno bi bilo zbog te zatvorenosti jednog tog kruga ljudi koji na kraju nemamo podjelu vlasti kao što to postoji u drugim demokratskim zemljama i u Sjedinjenim Američkim Državama, da imate zakonodavnu, nezavisnu sudsku vlast i izvršnu vlast. S obzirom da se puno puta isti ljudi vrte u tom krugu i ne postoji znači, trodioba vlasti, bitno bi bilo u ovoj fazi da se dovedu posjećujući suci i tužitelji. Znači suci i tužitelji zemalja sa snažnom tradicijom vladavine prava koji bi mogli znači, uspostaviti vladavinu prava u relativno kratkom roku. Što je vrlo bitno spomenuti je da uz takve suci i tužitelji mogli bi u relativno kratkom roku isto tako povratiti nezakonito stečenu imovinu. To znači da za sve one slučajeve gdje postoji nezakonito bogaćenje, a ono se vidi, znači to se materijalno vidi da postoje pojedinci koji imaju puno više imovine i u raznih vrsta forme imovine od onoga što su mogli uprihodovati kroz svoju državnu plaću, odnosno državnu poziciju. I u tim slučajevima, ukoliko se ne može dokazati da je ta imovina stečena na legalan način, ona se jednostavno oduzima i uplati u riznicu za povrat javnog duga. Na taj način zapravo mogli bi povratiti veliki dio imovine. I to se sada ne radi. U biti to se sada se govori o nekakvom zamrzivanju imovine, odnosno blokiranju imovine. Međutim, ja nisam vidjela još niti jedan slučaj u Hrvatskoj, mislim čak ni u Bosni i Hercegovini, da se imovina oduzela i uplatila u riznicu. Dakle, rješenja postoje, treba rješenja postoje. Primjenjivati. I to je vrlo bitno spomenuti. Znači, ne trebamo dokazivati korupcijski čin, jer je puno puta teško dokazati sam čin korupcije, nego je čista
činjenica da netko posjeduje imovinu za koju ne može dokazati da je stečena na legalan način, imovina se može oduzeti. Sad ta kriminalna procedura eventualnog krivičnog progona, to se može ostaviti kao jedan zaseban procedura do koje može i ne mora doći, ali bitno je da se imovina vrati poreznim obveznicima. Samo na kraju, vezano za Bosnu, ako možete da rezimirate, ako ste to već pomenuli, osim korupcije, šta je još potrebno za podsticanje stranih investicija u Bosnu? Po pitanju radne slobode, Bosna relativno bolje stoji u odnosu na druge zemlje u regiji i u pitanju fiskalne slobode stoji jako dobro. Znači, ja bih rekla da je najbitnije poslovna klima i vladavina prava za Bosnu i Hercegovinu. Hvala vam.